Poko gomsi bod mege magubuone pe obidugi parliament. Poko gomsi bod mege wa magubuone mege maluchan. Itamoni miri wil giki gomsi mamua. Priority pa chuli petie gomsi. Achuli miro jimi madit matwero gwoko kaga for decades. Achuli miro jimi mabub matwero gwoko kaga pitin digi kipi anyim. Ento pe gomsi memir ne bini pok gomsi menyero megidano. Kau no wunlu mi kudi ada ni utika mi ukudi anyogi, ni utika mi ukudi soya beans, ni utika mi ukudi muranga, ni utika mi ukit kudi moke ken kwa ikudi moke ken. Ono in pay kuru kong wang madong ye me primaries dong tie manyini ngayo ni primary elections obibiru tek si umiri chak poko kodi me buolo wang luchan. Yin la buolo makonyi pe. Gomsi ini tika kelone tin kon ini igamu kuiwe 2021. I 2020 ibini miu false promise. I 2021 ibini loyo kui pi false promise me miu. Me a from 2020 2021 ni o kere tin 2025. Mwaga beach may beru ka bolo mege chide tamoni you should come and reward mege ki gomsi achele chingi leba chuli mono wajoni la mi rech ni ini cheri tedi weke cham kilutino ni no ngat mala nyoa matika yeto meni tiga yeto wa in. La mi rech ichi ni ami rech en si tedi kilutino ni kilutu usham no ki chwinye tiga wani rech mone en magoro ushero mogi pia no peti ki chwinye mamini wu. So there is a difference between la mi goli ichin in ngat mamiro rech ngat mu mi goli ini chere yuru rech chidong neno ke neno chawa ke chawa utiano weng udiko weng diecheng weng neno weng indre kwanyo goli ngat mu mi goli no mi rech million kiwiye lobo don kita ini woro kere ka chiko rech idok kulu idok get ite get. So lutela pa chuli mawa ticket gi currently ni chake ki council para we parliament opong ki lutela magimio rech dok ben kagubi mi rech gimi rech at a time madong gen gu chamo rech mati fresh chidong rech magieno gwogo do kwokoko magien mini kadong gimi ini chamo ki lutini chido bi wire choron ka chwinyu mano mago lurem ki choron ene dong rech ma kimini wu kimiyo at a very late time makari ka de tet rech do itika chamo chado aye mena ye gomsi magitika pokone kasubi gomsi magitika pokone badege gomsi magitika pokone yamoro kidong kakamukene makitamoni wi miena chuli wilu yoro wimien kaga wimien achuli wilu yoro kadike nywaro mien achuli pe mwaka biju nywa pa idugu merchi bolo mien achuli ke rej mutop che mien achuli ye chero kachado mena ye lep magiti atich kwede
wan po be weko ngatumo kone pogo gomsi unyo ipogo pigi unyo ipogo diang unyo ipogo ngo yindo inyuru irwani you are incapable inyuru irwani in paiti responsible you must go home. KDP agenda wa enu agenda pa KDP wajoni wan machalu KDP community wan machalu Lujano Jemo International the buffer community wan pe watwero loko president mo melobo Uganda ento wan wabitich ki gamente kachiel ki president menero neni luak wape ke nywaro gi ene tien lok mo wana dugu pajo lo ba meti wugum joma tamani watie comedy oku neno kita dok i office bi yelu kwede iwangi don kadi burra ka jwaga mada jwaga wani deti sure piani burru kweda kadi burra ka jwaga menen lu dok pa jwaga doge office pe pian wan watie ke nying lutela ma wabi wachone i forum makiluoni KDP i forum makiluoni Luchano Jemo kachiel ki forum makiluoni Duon la Bolkui duguna gang umirukela loka idikala chuli utim tidi machala la got tidi chimo records mapari pari ma wano no wabiru ka wachane komu i KDP ma wakati waki receipts ma nyuru kata wunu biru ka gamo ki chente ma no nyuru ni wun pe par pe kaka baru par pe your personal interest watiki records weng. And this is the only opportunity that Acholi Machalo Kaka has. Ena ye reto lu Kongola weng dori office mo peche. Upok kodi weng, upok gomsi, upok kidgi moke keno weng, ento walegoni i primary elections katika time wun luak ma ungeyu kita wunu channe kwede kitu biru ka koko kwede. You are not worth only a gomas. Willie in Machalo Dana in Machalo la Bolkui. Willie is more than Miu Magatia Miene Iri. You are worth more. 100 times. You are worth more. 1,000,000 times. You are worth more. 1,000,000,000 times. In Machalo la Bolkui, you are worth more than just a gomas. Make me bon many. Mirwa keju ka keja. Ka warero joni weng atika dugu. Miyo permette. Kai ngeni unitie in the 11th parliament. Ngeni joma knock ayobi dok. And most of you ulanya chuli kachwinyu atumpa ruot amaka America mega an machala la ruech pa president Yoweri Museveni Kaguta an machala la ruech madit pa NRM party ikubalme Uganda ki Uganda. I must make sure ni atitich pamiri amet ki atum paruot mano ene atum paruot amaka America mega atum pa kaka atiu tich pamiri amaka atum pamiri amaka tumpa president Museveni kono amako bena tumpa kaka chuli ene ni yeme 2026 wadek dokoro dojo en wuna chuli ichawa manu miru ukony dano ki ret lubolo weng ucheru gamu gomsi ucheru gamu kurikono soya ucheru gamu jimi mati peti and then ineno kui ubulu kui kilong ka uchako mwaru koko la chien wadek winyu koko miyu this time wabulu kui makechelo kono ngati ukelo down low kono ngati ukelo baj neno we